kawasahan menderita tubuhan di bagasan kalian matanya mahita di bagasan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ina marete hingga siang nomor 22 ayat 1 2 ayat 4 di surga doa kalian.
Nagkatipaguluhin ng Kristus pa'y mamati. Pula tumati tersebut. Dia kasoro ni alihamati. Dia panagokom mu aliban motor. Tayo dekon mau haleluya. Yesus biru-biru ni debata nama mursan dosa. Na jong-jong lo kami jolong makningot to na targat tu. Takas lo waktu si kami habe perni inatinaw mo di dolo kolga. Tuki lo kami makningot dosa kami na magkorban amamatemi. Asih maruhan. Uru di makami asa gabi uban di halo jauh mu kami. Amin betul amin. Tatani hormat siapa ni di bawah nantar surat di rompong ayat tol satu ayat ini. Naso di boto kamu doon. Sudah hitana sadau tardigi tu bagasan Kristus Yesus tu bagasan kamatian na kita tardigi atau nau tartanam do hitar rak dohon imana marhite-hite padidion itu bagasan kamatian asa marparange kita di bagasan mulu na imparo somon Kristus nau siat akan inom ni hasan aku ni aman. Ayang gulu nasa kapona kita dohot ibana dinarap mati kita rap dohot ibana suang sewoni mahita ng parigot tu hati amin tapuji matu kata mahite ede nomor 24 ayat sada out na ginong. Pakilalahon maalisi adosan parpangarudok na tungkos. Ida matukat ay si Raja Iwo. Lungagatong ibana di sila. Bigay masih balik po. Lungaripani ang Jesus soalan. Kanihon masih bijaw. Lungamar soalan na duko ibana magpo. Eloi, Eloi, lama sabat kami. Alay devataku, kuasa tu tadi tolong muka.
bata ditalikon di bata ditalikon nunga ditalikon jorma ibang nunga ditalikon akasisiana kari mata mihari nunga naik maniu manadikon ibang kamu major di nasitatus nasana beha iya tadi kono bului dohonok tawa patut maatong parmuda honokku nanti naon itu hati asa merpaktor koni di mulut ala ni upa unduk na masih macucuk upa tukti mapanahiliku upa usur-usur manati naon ni Jesus ang dia cupangan tua ang dia daputan ngulu ang siang-siang inon itu hati asa gisar torpiku sialat parsilulunay ang tarbahin so parsiluluton au ganumari ni si ulumalanaryo molo kumahiba-hiba buluk kudohon sileapon itu hati amang pidi man terdukiran na tulong ata doon na makatkampartinaw na nito at tarodi amamati na yun sumon bago magdalihan nasuntan sila at makapeo mapuling mahubuhan silang mananginanin o kami na damon nahultul puwal-puwal natidang pangalilaw nun ala ni dosay yasitul ata na ginuarang pote akaw managaling atamupihan isi taon nito kapay na parjulog kap at ang hinagloy naman po pagtarbado na nilabis na umano habang sa karukuman na sinukuhan ni si Ratos lahumadabong buhong hindi susiling na si Johannes asaga karukaman yung yuto at kasalilig di parukuman imananay suara kono likap bataw payut-yut masulihan licing-licing do-re-re nang tijut na masa tigap bataw pagbaho fiat tulong busa tutuh hatalati doon naman to dalam sitaw labang haber nito mana dihata atung dinok maun padang arobogor magala na binulus dito at mabuka do kapen takpo mana tu si tumal adito atay ang pinarsilang nanugdogi tu si takipon ni Raja Tay sabat apa baca ayut-iyut manama sa disi asalam paltak ulong irokan ni Tuhan napatuluhon gol kata narodo atay siyang gol kolek dihata geber manang tidok kulkata dihakan aram mandok parotak Tuhan inganan apa jalan itu hati isi matu kata kau cukup pulau pagkobobon na ayut-iyut manamasa di si anggap lang komal turukan asis anidosa pinatupan na tapuji matu hati siya pwede gawag itu pulono sada nama sata
siya orla Getsemani. Jalan di masalah tangan dia kapal. Masalah ibadah tu gapata. Imapatar baru panuhuman magsilatus. Ulut nairo ana macak kontuhat tayo. Naung inali tinopo ni situan ni malin rapdo situan ni pangsoy marite toro alap at naman kudaw siya lang maglulot-lulot. Kama solo-olo ni Tuhan hira na ito papanano ko ang dahil marupudang dalam maglulot-lulot mga ako. Nung di pareso si Hanas si Kayapas dan olo katinggal di patulong do Jesus to debata si Pangungon ola ni lipat kung ibadah pahilan na ala ni limas na to Jesus itijuri na si dado buhina na daira manok jalan na di banhal mga litsi si goto surat doon na tolobi pauhuru Jesus hau roham ali panguhum mulu dikium itu kati patar batung naman laps-laps so naman tata supik ko paidai dan tu hati natinogu tujulo dia maulim bola-bola ikon jom-jom tu hati dicolong alilatus silatus na holongan di pangkat nama dia bidak esar jalan tadi membuat roh hadina kolong kuasa palawaso musim tuan ni malim doh na toropi pangiat suara nabe martuhas to na sotuhas to Jesus na balik bangso do Tuhan. Jadi benari musim matok na diorai Jesus to mga leon bukuan to kesa. Ada musim matok na didok Jesus to ibana raja. Jala si pangduturi do ibana marhite pangajari yon. Uy, de paumum, sudah pamangan dia kapan umas na sumalino. Alik, puasa makola palawaso besimatus na bisudi parsudu tu hati. Asa dibuat, una inosoman ni rohanay, mas dero despacahati. Orang kala dibidi hodo latus nasian Galilea Jesus ki mengajari. Galit Victor Tarsingo program tu si Herodes na hinaw somami na topet lo Magdala tu Jerusalem nari ya marsali sido kamu na sa ilang ko tuwagi manong Jesus at elatus asadong pasusuruan mo mapuat mo kani si Herodes puasa tidak ba nung di paling galit si Herodes Tuhan ay lastitutudo ay nung mananiya lela na naidaw na Jesus jala idaw na siya tagda si Patupaw so na binigina na sa ibaw kudang-kudang disukuton si Herodes pinapasok kasi alam ni Ido upahan na sunyano si Jesus iba na nangko sa tabal las rohamay Herodes majalhal mo ni Jesus na tinalin alam niya kado na ritur ni Jerusalem ini. Alam niya, babuah. Alam na nain dari gumur tanda si Batu Paul. Alam na bibigyan ko balikan. Tidak baik. Amang dapat baik. Ikaw paluong bumahabi Herodes tu kati puas tais tahaya tahun. Paulo-ulo mo iba na soko na dipasang ako. Apa namangalihal. Na mga leheyo ipaula-ula ko mga lehong abit na uli na pinapangulubot ko amang tangol na ponchot so na hulog sukot so na kitchan ko pagkibibahe ko Herodes tuwa na pesok tapil tugil na pesok amapola alito nung abit na abit na boktarin tutuhati na mga liyay Horis tidak Madipacaptar si Herodes tu akirap dohon sori danunay suor raja polon mulak tu sinatos parsipitu liling so ni abe di baik ko al
Jesus tigugon mga lichingisa. Nang digere po alilatos tabahin ni soldado. Ida malunga didadani na sila sungsang duri cara di Paula di patupang waktu Jesus. Bajudak David media itu terbudak kita. Dahinagpok ni pangalayay yung oh, latos. Kaihon. Dan nung araw, buhabi pasinod bolong ni. Nung adolok partido kami. Ida manungas sahat tupaktar parumang nitong ganitulong. Si Claudia Procula. Nasa yusisaw, ilang bumi. Dari husip ko lutuko dito. So, diawa ko alat altiko. Ay man Jesus sa situtulo ang nagborin ala ibala. Pinan. Kuasa Paula sobre kiyong muilatus. Tarhonado pwede paluto at kasito ni Malin Pro di natoropi. Tarhonado pe Homer si Jubuhon. Nung ganito po niyan na sito. Ay di parato ko todo pula ro dito lukali manto. Tanga dong dapat tahu salah di halak ko. Diulang ko po busepat ko. Tanga dong parulaan na mabahin ibaw na malutak posa. Salah. Tang sok budo pero kam gabe di dong po mamusa. Ayah halo na chat di bahin halak ko. Tang jumpang tao di ibana ng tao gali malutak posa. Pola posa. Ang barani ko makajong-jok ko na sitong. Matanggap ni darupa ko. Tagutan ni dabuhi. Pirni rohani palwason agasuwala na marisukat-sukat. Ida manungang ko manosak-nosak akan natolopi. Nadua-dua ko akan napuso. Bigay suaray. Oruk na dari suara ni si tenggar di Bandung dan polas umum. Ronggur nama-nama dia. HP. Suara dia kacol mak. Tangikut. Jadi dok. Persilakan. Padahal mak. Usa. Sepumatong Muhammadinatus membuat air memuri tanganmu. Kalau nasok terbiji hobe surak-surak minatolo. Dalam gadda kau. Aku urang kau di hole latus ay kau memuri tangan mi. Tidak kau belau doh tahu dengan aku. Kiriku oh iya sosial nama saya dinani ay. Jangan lagi. Porsuk. Agar kediuci hole latus matlo. Lias doa siap muda. Amu nasari di sini. Anggo dinatolopi murado alusan ay. Jadi dokter. Masabata tu kami doh yang nakon nami mangudal ay. Mga unitir iba managa ahma puas ulaning siya pamangang alilatus. Amang kordo hape. Kuwa kamuma ibal. Parsila ko kamuma. Ay nagjumpang ahon sana. Ulut maruhang alilatus pakut atau tuhan itu sih. Nunga dilicing honi ba. Apa licing mangoncer jala pataruhon tu sila hidup di bahit koi. Nape so cupa ko salana. Kuasa masuk dia turihon Tuhan. Sonang ko dia pure sokko ma merek soldado na Roma na hobi Tuhan ti. Kos na ito. Tidak manunga dilicing itu aku nasokolo mangaloi. Pamana matangguru si Mardor Pinay. Nung atong marlilit-lilit bukas ni sapok-sapok na yun. Licing-licing na marpala, hindi nung ako na sapok-sapok na marmata, huli-huli, martanggurong huli-huli. Nung marsasap dilibas ang tanggurong nito ka. Tidak man nung magutang din. Oh, malisiyan, nalisiulubangan. Dapat honomu puede nomor 20 sada ayat ul bukan sada tangguru.
Ipaula so dida hodo tuhati numa dinasati. Tajom-tajom na isuga ni susang itu. Amang ima hati gadi tupan wali Tuhan. Mang dakon dai. Tum tolong sangkar namar baru tuima gadi tukatmu. Numa disoro tolong. Numa dilasak ko tusung sang duri na disima jujur nai. Kamu bunga mandiri si jaman itu isun air nas yang cengkap udah bisa sima cucu ni Tuhan pares bunga malhipan besi manarun air mandiri sahadu tu si muda nai atau mahape dia nak kena kursi sung santuri di tupal hompani cai itu jala tolong diri mas untuk ulung pasiak Idi tahu kotum aku, ala di haju katokku, ala di hubuji ko, tung maribu kali. Ola kus, situ ani mali, tumakor mali ko, si parrapas, si partodosi, si bunuco, mapang tuturi. Ang tutusi so malaki dokolo, muli madama. Tok majabu, dinanidokmu. Tagonan si Barabas di Padua. Pardosa na sumali ni Hasio yo. Kamu Jesus na sumarti mo di ikaw sorokonmu, jalan tijuranmu, ikaw lincahanmu, ikaw leaanmu, ikaw pasya-syakononmu. Tagamon rugi malen di bahin Jesus. Kahulan na badoh pasok-pasok na rosya Tuhan. Dia aku dinatama alis itu mali. Oh Jesus, dunia tagano mabaw sudah mudah ni. Aku tentu sudah tu. Dah magopongan. Masa muda si majuju di Tuhan. Mabahenok ko manapus. Tumpinaku kesantok sabukanan ni mamisi. Dan tuk dia ko mangapus. Roham nama nabu imam hapus. Sila motok nama natuk makuis. Muka sapu muda si madaru ni Tuhan. Alani padu do ikon ede bonomu. Nomor 7 bulan ayat sada o ulu nasak muda. Oh Jesus biru-biru di depan. Lau mahal. Oh Jesus dipasipan. Saya mana mau. Mana matui mama. Sa biru-biru doon natin logo tu pamotongan.
Jana soon anak ni biru-biru na kokong manadok kontrol masih kustinyo tiba. Nasot dua bodoh pamam. Ada nasot terbaik kunian tutup diri hondo bisian 12 lok sasuruh-suruhan. Lahu mandopang takapang tuli. Ale manau tuh. Oh Yesus biru-biru ni di mata. Porbat mahok. Oh Yesus na mamorsan dosa di hajol mau ni lau mahok. Batu-batu hidupkan karena posnya. Nalau do biru-biru mamorsan nakapus. Ni nasa hajol mau ni ibene ni roh. Di borsa dosa kita. Dileho do diri na itu tangan ni pamu. Di taoni do na berpikir roh di natos kosa na Tidok naik posano. Gabatan. Nasa olo do ona tijo kung na babaliyo mo tijo ginatulong ito buhin ito hati. Pamangan di soldado. So di boto may manang to dia bahiro na tijo na niala ni dosana siya stalbeon. Ida ba? Nga di papure siya ikaw na isomon na mabibiyak. Di papursik ko na ijur na tubuhin ito hati. Buhin na lapok malilong. Buhin na basa. So yaman, alikini alin ang buru. Sa elen. Ape, tidak ba? Ngayon nung sa piso, buhin na minali. So jupa parukot nilate do osong bisi. Ganito sisiannya soalnya bola salpu akan ini. Jadi ada tayo sa lamot do buhin na do ginalaho. Namuri pat na siya pekucho. Nagunungay mga marulaman. Jala sa tito. Paputos maluhang mangipehon nomor 70 ayat 2. Obuhi paksino. Pajene, jangan
si Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Mana ni papede? Ini lapatan. Yesus Nasian Nazaret Raja di Jawa. Iut mamusetu si Jesus nama morsan si tani niudur onyan kanator rabdo sarok kanan nari suritan. Tak kapalan di surat-surat di situ di malini rabdo situ di nator. Doa atas si boto surat. Nunga di suhung be Jesus. Tangadong be aloro nasi dari Hape nunga mulai akaditri si mangarudok ni Tuhan. Nunga daol si manido na maniyo si nunga marjogal si manalo. Nunga teluk si majojak na. Ida manunga naik tukap iban. Nunga sosan Tuhan itu jolo diocar si hilang na borat. Magpalay ito pe buse sapok-sapok na masuga-suga to daging matuk asakitsa alidang tarbahe yang marnamon dan tarbaida-ida kaida buru-buru pagbalita naman yuton Jesus ibe na masay jadi marsakuran na ito na sila ito magpangis mga tubo hati luar ko pe panulang yun siya si magkudat nito hati matuk una ngauta kanisia alipuru Jerusalem kimuna doon anak pemuna dada dirina di sana dong cukul alin atau ropi dong nahumit ko angko ibani di panutoro no cala kami pangulo ibani mamate ola mate kasih iya madal ninaropa ni solidarity angko silangi ikut dosa ikol kata wani mani sisi Simon halak dagat pangarap ko na siyang kirene tohot paksa kabe iba naman digugoy na sila mapuan sila tidak usah muna asiro kami Jesus ali solidar ape dari naman kasi nilo ako hape alias atong ikot sa ato Jesus dito partakurahan dito po asa itong halo di parsinato nangit buat mana sila siya dulok siya na kung mamusit robeyan di partakurahan nga madoksahan kumari ida ba masih rugum sudah kena torobi asap haru ini dan sila may pipacar mo kung Tuhan kol Ngari pajong-jong silang ni Tuhan. Gol katan, gul kawan, gul kutang. Dapatan na partakuran. Agad kaya nung buwanari na tarsito. Imaakapar jahat di gol katan. Dan adong lauro ni kalak ay nodol to siya. Ay pangalahon ng somal to siya. Alam mo to silang ni Tuhan eh. Silang nasohya mas ano eh. Kalau mana mulut tu, anak ini kata tersilang, oh kol kata, puas dari partakura, dia tungsian rupa petani dari dunia, ay mana betul pangtukapo, mardumu do rupa tu pangalapo, dia rupa, dia mardumu do pangalapo, geria ada. Tardok do maderu koror gatu kampo marnomu do kowar tu pangalapo war do bekon kata labatan na partakurahan aham tagalan bubay sumuni kuarni adong naman to odo ninna naman ang yung takura ni siya na parchur abe balaw so muse manay manarunigon ng takura ni siya na panuhoni ulur rokam na mana bunyian tak kurang itu kan. Kuasa kapasok po muso dan win markuwas, mabuat tok-tok na doon laban na nagkatsani.
ay dumigay. Kang bijalo imana, talagang ulo imana maging. Oh, aleman misi ulu balang ali. Tungtuak angkong namar sampo gumahapes silang leon tu Jesus na mamorsan dosa ni. Ya Tuhan, ikaw pululuy maayos o bajati daw pasok uwas ni Tuhan. Nuhay, palaluwag mo matangam mo nagkirkir manokoki ali soldado. Ay sa niya huruan ni Jalo upang manokok panlabang ni. Wasa na pasok buang mo si macucak na naringas mangalakta laho macam-macam nuhay di kapal. Aman, di daman. Nga dibuat labang nagacang. Tuksohin sa kami, ali soldado maniuk labang na sumuni kacang. Juga di padolok komputangan itu. Tidak mandungan dia tuh tokok na tusinan. Oh Jesus, si Manino masay mamasok-masok. Ikon laban, ibagi. Aman, mga marilajak dari siyan si Manino. Maniris doh siyan si macucak. Tangol na pernik na urso dan nahulan anjing. Alinungan tu mangarot tani nuai. Tamama tahu kuni di bagas aku hata di natai teo Ekeon nomor 20 sada ayat 5. Tung tanganmu dopat. Ada tersurah tu dibagi doa
baik tadi untuk sampai-sampai. Keridungan dan tergantung kita. Perjalanan na sumali. Doon kumangali ay ito. Asa nung atong sangi sudah horong manimpal ho icak-icak ito iba. Alay. Alay sa kagabakata petang tibuha pa naman. Ipaula so nibigay do suara ginatuon. Toktong do hata horong haluar siya pa mga. Tuhan ni malisi hole parcahan na sa ganari. Ay muba dorong am siya lang isilang ito. Tuhan ni mahumamit siyang lumamu parcahan. Kabudo kata ni mandok. Dan dia dari hoki pa. Di perapona uho kita. Oh Jesus. Ikaw tahu usaha ko para sa mo. Yan ang gorohan mo. Mangotahi lakukan ini. Tapi aku Tuhan tenang domar suara siang silang ini hidup alu aku tai dia nomor kuat krono kayak lima silang dapat maite hono munya
Sonang dilaku Jesus, sonang narokusi. Unang di humagian lama dapat pun. Tokong dijubur Jesus. Saya Roma hukuman. Tadi kon hapulomon jalan hapus. Lima inang anak min. Lima inang min. Dan dibalikan inangna si Maria ini. Atau tapuk ni pusu-pusunan nau ketung di sini. Di pamana Yesus doi tido. Lima inang anak ini. Dan jadi kita pasoran na roti do. Asama pertalian asa daun ganun na porsia di ibadah. Ni rago ni sila. Nungamat daw jong-jong akan naman ada Yesus. Semua ni pusin ang akaparupuan na mangikut ton ibadah siya Galilea. Behama ka. Dada tiala po. Ay gani si Petrus ke. Ola dari pabubulahon din na babuan asot. Itagda Jesus. Masih ison apis yang burung-burung na domin na rohanan. Aleangos si Maria inanay. Rato pariban na doho si Maria ni si Cleopas do si Maria Magdalena. Jom-jom di labung Jesus na disina. Dan terpabereng-bereng Jesus de ina pangitubunay. Semoni musen ng inana si Maria. Dan terpaiday dari anak sinuan beulay. Di sini dibas soldado wila sa na itu Jesus. Di sini semua na ditutup pun ulos na itu si majujungnya. Unang dipaiday. Ola di sini di padonok soldado itu Jesus anaknya. Nunga marobok tarotok naman. Matagam na naik baik. Wadok pun maruang inang. Ang anong anak mo nasomot sakit ni panabiyan. Laho na ito toro ni si tumatok. Kaya kung mahiyo po pa'y nainahos. Dan tanuruti si Maria. Olang ilu na ang mapiparo. Olang ira na mahiyang parinuyuan ka. Mamere ni man Jesus. Tapi bersuara lima inang anak ini pos maroka pir matok ini mahuas maroka di jolon yau di leo dunian sih ale dan bicara tapi nuai nunga di bawah dasar dasar menatar sudah di badan narobi yang tali kau tu ibana di nadino ni perpesan ini berus dogo kusongan karena jalan loho do dilaku di langit-langit di pamamaku. Jalan do orbu ni amatian di pabodong po aku. Yesus semua tanggol luar di buru sama dia. Ngayon gabi mabuas. So mana diburu dihilangan. Meminta mata nyali. Mengontahi mabu kami. Lapsinu mudar nama durusan siya bukanya. Mudar nama dihilang. So mana sukut nama dihilang sialap ikaw. Alam ni mokok na gabi John Jesus. Mawas asa saudo sobu buas ya mawas Jesus dan pola bedoho kau musa macam di ujung di lakatu mawas itu godang gona buas di portigion nama kita so ale mau gabi sobu masuk ke naik ala no di porsan Jesus di sinana buhur mandok mawas aku Eloi lama sabab tadi ale debataku wasa tentang ekonomi semua kalak-kalak na terpucuk semua takdir na hapuluan Jesus di sini diberi ku Maria kalau di mana nama na pucung ni tahu dunia wala yang kasisian na saya rabdo di mana na saya laun nai nungan dunia wala Petrus dari nang kodo na sotu pata di ekonomi di mana nungan dunia wala na sadus nunga dunia wali akan nabuso siya roti si sawoti na si Jesus ki. Dunia wali manisnya. Tidak mantu pinca. So mana dipatai di batang. Dugi mangantuk badar na ikan. Angkut badar na badia to on magdo. Eloi lama sabat kami. Ale di batatu buasa tentang ekonomi aku. Dan mampu lagi. Dari dapat diri mana memulasi Yesus di antara naun. Asa tu patah tu tak hilang bagas di patah hologi di debatan di pakokok na ini. Ay semua ni magperti isi tahu ni ala di dosa.
Alani iya kadut mahwali totiku akahikir mahwubegi aku badar nabagi. Ayo iya nama mangan komi alani haja hato. Abe numa dijolwani anak dijolmai mangan kos. Ali abang tu bagasan tanganmu mahu pasahat totiku. Yesus nabulju makabai. Yesus anak si Pangulo dan lumakan pahut amanah dari suku. Semula ni ulaw na sako di ujung ni mul. Saya tongkong mulu naman padapotan tu amanah. Tuhay. Dan tu kamatian ni diudot tong. Dan lupa iba na pasahat at tanaw marday tu amanah. Ipagongkok po tu amanah na disugoy to idok mo. Alea mang. Bagasan tanganmu mau pasahat tortiku. Oh kamu ujian ni alat Kristen nabad. Ngadi jolwani anak ni batas seorang mencungun asa diingot to pagongkok pon molum to tortiku tangan amat kana disuku. Sitong mulu tapal atau pemerintah edenya kana kursi. Ada de mahina. Tolorado sudah betul anu doa dari surga. Di sini di Pak Boko, di Paliar
Inu ale inang. Nungatos hosa ni Jesus. Nungamanu jumbe di baik ko alito. Ale idam. Nungalas kodan nang tumoro por hatami utoko sian bagas di ala Kristen di por gitu. Sian ruas di uriau pe nungatorok na lau mata botok. Beha. Nungarapu ale haulongon. Do Jesus minau tumoro por hasia. Ada apa kusian ama matemi ale Jesus ki. Ama upa kusian padang haru kurmi ale Tuhan. Ingat hari ama matemi akan apusian aparco. Pasal korna ama matemi ama inang tu ama matemi Jesus. Iya ama matemi ale Jesus. Jadi ama matemi ama tiak udoi aku. Iya ama matemi ale Jesus. Gabi pintu amas aku itu surga asuhan. Ay marhite hidup di parane ho inana nasun. Yang boleh yang soldado naman jaga pamacana. Gabi ni puji di mana? Minna. Tudo halapuna iko ko. Jadi sudah natolo ina magluhan may noktur. Mas itu aturan nabi itu magdita nama saya laos mula. Alea ka ama parsinuat tunas. Alea ka ina parsinuat beo. Alea ka sianusa. Akan semula kita siap tumuan na kuku. Jong-jong mahita dito, silang dito katay marucian. Tila bumino Jesus ki. Tuna mardane rohay. Makorus oso-oso ki lam tutiur na ko. Lam dada las nang bubukti. Kung kada Jesus itu, tama makorolas di roh wado di kita ama mati di Jesus. Aidum kado di kita dalam tu ahe ion sian ama tayata, do sian hinam ko ni nau jumolo moting siap kita. Wai, at mahita manok adora tabel laos mangete ho, alani jong mahita salutna. Ayat yang nomor 7 ayat yang awal nama ko. Oh
rohani Tuhan dan Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata amat. Do parsaura dito ni barbadia nama Tuhan di cara masuk-masuk kamu saludo. Langsung masuk pulau Nabadia. Nah, kita sudah